Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman ağayın tuğanlar. İslam dini qoğumdun tınçtığına, beypildigine, jana salamattığına abdan mani vergen din. Bugünkü bizdin elemez bütünдөй düğünü qoğumçuluğunun başına tüşü oturgan tacı ılağını apatının, tağırak aytkanda pandemiyanın uçurunda biz Müslümandar bir-birimizge bolgon kayrımdуулугубузду, bir-birimizge bolgon meer akıbetibizdi dağına görsötüp, oşol asıl sıfatlarыбызды dağıda küçöte turgan mezgil bolup turat. Allah Tebaraka ve Teala Maida suresinin 2. ayatında aytat: Estaizu billah ve taavanu alal birri ve taqwa ve la taavanu alal ismi vel udwan vettakullaha innallaha şedidul iqab. Sadakallahul azim. Siler bir-biringерге жақшылықта жана тақвалықта көмөктөш болгула, жардам бергиле деп айтат. Бүгүнкү кырдаал баарыбызды мына ушундай кайрымдуулукка, bir-biribizге колубуздан келишинче көмөктөшүп жардамдашуубузга үндөп турган, чакырып турган авал болуп атат. Андыктан мына ушул Кур'андагы аятты мисал келтирдик. Биз мусулмандардын, таквалардын, же болбосо Алланын ырайымына дайыма ээ боло турган адамдардын сыпатын айтканда Алла Таала мына ушул сыпатты баса белгилеп айтып кетип атат. Жакшылыкта жана Кудайдан коркууда бириңерге бириңер жардам бергиле деп. Вала таавану алал исми вал удван. Силер эч качан күнөө иштерде жана душманчылыкта бири-бириңерге жардам бербегиле дейт. Эгерде биз мындай кыла турган болсок, аяттын уланысында айтат: мындай кылбагыла, Кудайдан коркула. Эгер мындай кыла турган болсоңор, анда Алланын азабы катуу экендигин эскертип атат. Биз мындай кыйын кырдаалдан баарыбызга белгилүү болгондой, биримдик менен, ынтымак менен, сабырдуулук менен, bir-biribizге болгон жакшылыгыбызды бөлүшүү менен мындай кырдаалды жеңип, басып, чыгып өтүп кетебиз иншалла. Бир туугандык демекчи, анын талабына ылайык bir-biribizге материалдык жактан болсун, моралдык жактан болсун, руханий жактан болсун колдоо көрсөтүүгө милдеттүүбүз. Муктаж жанга кол сунуу динде да эжелтен келе жаткан ата-бабадан калган атуулдук бир салттарыбызда да өз ордун тапкан десем аша чаппаймын. Кандай гана мүшкүл, кандай гана көйгөй болбосун, анын бир чечилер жолу бар. Демек, биз мындай учурларда өтө чөкпөй, дүрбөлөңгө салбай, жанагындай өзүбүздүн көңүлүбүздү чөктүрүп, ушундай болот экен, эми жарык күндөр барбы жокпу деген бир үмүтсүздүккө түшпөй, үмүтүбүздү алдыга коюп, маанайыбызды болушунча көтөрүүгө аракет кылып, колубузда бар нерсени бөлүшүүгө, колубуздан келген бар мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша bir-biribizди колдоп, мына бул абалдан чыгып кетүүнүн жолун кылалы. Алла Таала кандай мусулманды жакшы көрөрүн жана кандай мусулмандан ыраазы болорун Кур'анда мындай деп жар салган. Al-Imran suresinin 134. ayatında gelet. Estağfirullah. Ellezine yunfikuna fis-sarra'i ve'z-zarra'i vel-kaziminal gayza vel-afina anin-nas vallahu yuhibbul muhsinin. Sadakallahul azim. Uşunday bir adamlar var. Alar tokçulukta da, jokçulukta da kayrımdуулuk kılışat. Açuların tizgindeşip jana adamdardı geçirişet. Allah Taala izgi işlerdi jasagandardı jakşı göröt. Sadakallahul azim. Demek biz tokçulukta kanday
кайрымдуулук кылып жүргөн болсок, бүгүнкү абал, бүгүнкү кырдаал бизди андан да кайрымдуу болууга үндөп атат. Биз токчулукта көп чектен чыгып кетпей, өзүбүздү тааныбай калып, Кудайды тааныбай калып, бир кайрымдуулук кылбай, же болбосом адамдардын көңүлүн ала албай жүргөн болсок, ошол нерсеге, ошол болуп өткөн туура эмес жоруктарыбызга бүгүнкү күндө тообо кыла турган учур келди. Бүгүнкү абалда бири-бирибизге кайрымдуулугубузду, боорукерлигибизди көрсөтөлү да, Кудайдын сүйүүсүнүн астындагы пенделерден болойлу. Allah Taala Qur'anda aytadi: "Estağfirullah ve lenabluwannakum bi şey'in minel khawfi vel ju'i ve naqsin minel amwali vel anfusi ves samarat ve beşşiris sabirin." Ant bolsun, biz sizlerdi sınap göröbüz. Sizlerge korkunç salıp göröbüz. Sizlerdi açkaçılık menen, je bolsa mal düýnüňörde, özüňördiň janıňardy, jana egin mömme jemişiňerdi alıp koyуу menen je kıskartıp koyуу menen başıňarga mına uşunday sınavlardy salabız. Oşondoy sınavlar gelgen uçurda sabır kılıp, Kudaydan ümit kılıp, birimlikte bolgon musulmandarga jakşı sүйүнчүнү kavardı, bergile dep aytты. Demek Allah Taala esketkende sınov daim ele bir ömütte bolu berbeyt. Kuday Taala keyde bardarçılık menen sınasa, keyde jokçuluk je turmuştagı жетишпестиктер menen da sınayt. Turmuştagı жетишпестиктерди baştan geçirip жаткан insan sabırдуулук sapatı menen sınalsa, molçulukta jaşagan insan kanaat, şükür keltirүү jana çöyrөsүndөгү jokçulukta jaşap жаткандар menen sınalat. Andıktan kolunda jok jakır adamdardын muhtaçdığın kamsızdoo, kıyınçılıkta kol sunuu Allah Taala baylık bergen adamdardın mildeti bolup sanalat. Demek Allah Taala bugün sizlerge keybir arabızdagı adamdarga barçılık kolunda bar nerse menen sınap atkan bolsa, başka bir tuğandarыбызды jokçuluk menen sınap atat. Aytarım, kolunda bar adamdarga da sınoo bolup atat. Kana menin pendem, oşol men bergen mal mülkten, men bergen neamattan mına ol muhtaçlarga beret beken dep. Al eme kolunda jok adamdardın sabırın sınap atat. Kana mına uşul awalga sabırдуулук menen buga çeyinki bolgon kündörün eske alıp, kadırına jetip, maga şükür ayta eken degen sınoolor bolup atat. Allah Taala mına uşul sınoolordu barыбыз jakşılık menen basıp ötүүbüzdü nasip kılsın. Tarıhtan beri biz jartı nandı bölüşüp jegen. Madaniyatında bereşendikке mani bergen eldin orpaktarыбыз. İslam dinimizde özümçüllük orun jok. Süyüktüğü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Ravahul Bukhari ve Muslim. İmam Bukhari jana İmam Muslim Hazreti Anas raziyallahu anhudan rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Siler toluk momun bola albaysыңар. Silerdin imanыңар толук деп esepke alınbayt. Kaçan gana özüңөрgө ıra görgen nerseni başka musulman bir tuğanыңarga da ıra görmöyünçe dedi." Demek bul hadiske toluk amal kıla turgan bolsok, Allah razı bolu turganday imandar bekemdelip, koomdo kamkorduk, meyrimdülük oşondo ele sosyaldık turmuşta tengsiz, kamsız dalat dep işenem. Başka bir hadiste aytılganday, berүүчү kol bolu mümkünçülüktün ıygargаны üçün Allah Taala Allah Taalaga köp şükürçülük keltirişimiz gerek. Men sözümdü tömöndögü Kur'an ayatı menen bütürmökçümün. Allah Taala Kur'anda aytat: Ali İmran suresi 92. ayat: "Estağfirullah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ve ma tunfiqu min şey'in fe innallaha bihi alim." Sadakallahul azim. Jakşı görgön nerseňerden kayrımdуулuk kılmayınca çınıgı jakşılıkты taba albaysыңар. Kanday jardan berbegile Allah Taala anın barın bilip turat. Demek biz Kudaydın ırayımına, Kudaydın geçirimine, jolosum düýnü ahirettik büt jakşılıktarga ee boluunu kalasak, Kuday Taala bizge osiyat kılıp atat: "Siler özüňөр jakşı görgön nerseni kayrımdуулukka sarptamayınça,
ошол жакшы нерсеге, тагыраак айтканда дүйнө ахиреттин жакшылыктарына эч качан жете албайсыңар. Силер эмне үчүн, кандай максатта эмне берип атканыңарды Алла билип турат. Андыктан биз кайрымдуулук жасоодо, камкордукта, биримдикте болгондо ниетибизди оңдойлу, эл көрсүнгө, кожо көрсүнгө кылбай, балким калыс Кудайдын ыраазылыгы үчүн, өзүнүн дүйнө ахиретинин жакшылыктарына ээ болуш үчүн жасаунун аракетинде бололу. Алла Таала бул күндөрдү атта калтырат. Жакшы күндөр алдыда. Бардык мусулман бир туугандар чогуу болуп, мындан кийинки айт майрамдарын, башка салтанаттарды чогуу бирге өткөзүүнү баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.